Jambo marafiki wenzangu, leo tunakuwa na kichwa kinachosema maombi ina nguvu. Hadithi yetu inapatikana katika kitabu cha Samueli wa kwanza, fungu la kwanza, mstari wa 11. Panasemeka hivi: Elle fit un vœu en disant: Éternel désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je la consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir dépassera point sur sa tête. Parole du Seigneur. Hapa ni Hana ambaye alimwahidi Mungu, alimwomba Mungu ili amupatie mtoto kijana, na akamwahidia kwamba akimpa mtoto kijana takuwa mtumishi wake, hata baki kwake. Mama Hana alipomwahidi Mungu hivyo, tukiendelea hapo na mashairi inaonesha kwamba Mungu alijibu. Mungu ni mwenye nguvu. Tuwe na imani kama ya Hana, kwa sababu yeye aliomba kwa imani na alimwahidia Mungu mambo ambayo ataweza kuyafanya. Yeye hayupo kama wale watu ambao wanaomba, wanaahidi Mungu mambo ambayo hawatayafanya. Wanaomba Mungu, ukinijibu nitakununulia kiwanja fasi fulani, ukinijibu nitafanya kitu fulani. Tusitegemee sanamu, tusitegemee miti, tusitegemee wanadamu, tusitegemee udongo, kwa sababu kuna watu ambao anaweza kuona, imagine, anaanza sema hivyo, imagine malaika. Sasa anatengeneza udongo ya ule malaika, anawasema kila asubuhi nitakuwa nakisalimia na iabudu, nasema umeshinda, umelamuka, nini na nini. Unasema hayo kwa mtu ambaye hasikii, unaimba hapo, kwa sababu kuna watu hata ambao wanaenda kutoa pesa kwenye sanamu. Mimi ni hao ambao ninayo. Mungu atubariki kwa jina la Yesu.